Sasisian part ngi pidang subhai pi barok shakanika channel kejungi bat hakanika video in pay ikini ki post ki brang shulat thamai. Subscribe ika channel kejungi but turn on your notification bell kanamba pinamdo iki videos ki bangi upload. Yakini ki post lapalai daka staff selection commission dan ika SSC minta banai arajar apasak. Ki keteng juga ki post kilangkumne multitasking staff dan MTS bat havildar. Kelas D dan tarik ke bakado berkelaban sama ke applications kada hulai poi tarik banai Julai arajar apsa. Ke SSC ke pelai hadok prajar lai spa 800 lagi post sahajar praspa prapunyo tli yaka MTS bat lai hajar sau spa lai khandai tli yaka havildar. Ke age limit dan ke kata ke berdo yaka MTS kada kat pras 6 ka hadok kada apusan 6. Yaka post havildar haka department CBIC bat CBN badru haka department jangka revenue pat kiwi-kiwi daki post jangka MTS ha kiwi-kiwi pat ki departments ka age limit kadai kat pras 6 hado arpunyo 6 kandan ka per age relaxation hado lai 6 yaki other backward classes san 6 yaki schedule caste dan ki schedule tribe candidates spouse 6 yaki PWD candidates pat lai 6 yaki ex servicemen candidates ka salary lan ko tolop kadai kat prajar hado san 15000 kandai spa hak si benai ke educational qualification kalau kumni peladaban pendap yaka matric lan ke kelas 10 nakano ka recognize board. Ki candidates ki bilang eligible bagi pokok aban apply yakini ki post pihak aban apply online link baka SSC recruitment portal ya ka link ngal apo description jaka ni video ya ka exam ki sepulang hau bana Oktober dan November arajar apsa.